Omuri wa Katerera Median Center webale kubano gino misono tufollowinga twagaruka na party ya kabiri nga episode ya kabiri. Omukuru bajerangu norukiga bitkanda ababene bari enkiga noba mwena naba bitutamire nabwa nore barone byakana bitkanto ndakumanya abo acho yabene bagino misono kwane bari enkiga ikikatu cyurigo twaza uwo mukuru Kadugara awe nkurakorana y'abantu ecyabenchereka mutakusupportinga munonga abantu niki wachuma birumbahiriza munonga enkiga mukana murangu nicyo kizibu cyabo cyo bene benda mwene mwamera amazane nyowe niteka tango mo bagamba bigamba babateteka tekire engamba yabo yo nkatibikirizana hako mugambo umwe yagera ati nitwikiriza je ngo Katerera karugahari yaba yarujyacha amasango neba yahindukira mu bintu kwa kariko rugambo ati omyaka 10 kafabusha hatse no gucaca no editinga rugiye mu mahore gaza abahuriza gaza kwateganisa ubwo yaje ngo Katerera rugira hare cyamaseje netambura hako Katerereji amashomero ga secondary school twatagiye gakasega gatunga guranti ebyo nicyo bwegese tihine kereziya nubuye kubeka ndisa Omuri Katerera etaragiye mu sente za honere batwiba amizi gacha bakagutukunyuheze sha agacha bakara sose gakurwatwiba nangwa omukazi wa Masaka mbagamba nkiga niki nagamba omukazi wa Masaka ijaka fisiba abantu bisheza rufugwa kwebija kubara ebyo bugiga mutunze pare byo mutabona bitasigire akatanda mabere komba gwe tumatandikira amwe mu kubara abo kuba nicyo cyo bugiye cyane ndese cyamani mwe no mwami aramazana uwaje ngo Katerera tehindukireho iwe mwacana tora hinga no gusankai aramazana kato ya kigamba na mayisa umugambo warugahigwe omwana osera Omuri cyabakara nangoro agwe namashanyarazi konka ngo myaka 10 turahindukiraho cyaze masabo tatura Katerera mwene kizibu atiba kagasigaho yes nekizibu omuntu atakumanya hari kuruga kumanya hari kuza niteta ngo mishoga ryanye ngo atari neki yarebe ekindi twaza kuza ahasente ikibuzo cyenkiga kiri kiti enkiga zikazija bwireki ecyo nicyo kubasha mukwani mwebuza zikaze boho bwireki mwenu omwami kano cikiza ngo ekigambo zikana omwami Ramazani no cikiza ngo ekiga zikana zigabo niza kushoborora ikiriza ndio ningamana niza kushoborora niza kushoborora esente nobuye kwa president Museveni na henkiga kwa buri sana je mitwara 25 ya NRM yo kumobalizinga karuruki mwena atwibu yanda he mitwari kumwe kumobalizinga karuruka aseru timwe hari cyo international nerye aha kuba ahasara ino ba mobilizers inko ku Museveni abindo hati mu buciro mu cyetenkiga konkazi yo kumobalizinga je shukuru je sentezo ekindi cya kabiri kwari kuhekereza sente mushwa abantu butwira mu nabaruro twende ro politics na urban politics urban politics tokagambira umuntu ngunzikira ngayimpingwa zo kuzikira konko murono takukikora nacyo tsirikizwa mu urban twana nakikora warja ruro zaza ine mandate omucyaro no waza kurya sente akerezia wa sente nyingi ninga akanisa ninga ishomero no shanko umwana ari hapuru iwo kuwa hakereza nyoni yamuki kandi ubwo none umutezo w'akaruru tokamugambira oti nahereza kerezia tiri mukwata uti yeye wacenga sone chimango umuntu we najati na nyakanje kamba echa kabiri niga cyamuhereje ndatekateka abayibure onkane yagamba ki negira ngo ibintu mugisha bari kwa ekimaza mugamu wanye nabandi okutunga umugisha gwo kwa aha kubatoriza mu iguro tokwereza kono kugabana gwo kwakira omukono kugabana gwo gwikira gwo kwakira Yesu akagira abantu ati murgisho mu iguro abantu bakuyotonganaho omuntu ajati nkabanye nenjara wandise tibaze ngo ukakora uruguto rwo wita nkabanye niriho wampe cyo kunywa wajireba omushiya kwa nakoreza hamwe n'iguru none muzibira kimwe tazaye amakuru gecho obereza tuburo just no kuri no nabagamba buheza natamashomero twagura so zamiza abakunyamba mariro wao twine aba marwariro munyonye cyama cyamunyonye bayiza cyama cyo mwirwari munyonye kiraho atubiro ari guzira naha waza urwentuha omanya gwishuma tatu bakagugura ni ngaraza kwandikira renga naga ngubitubishema konka cyaka barabatu batwahurira amakuru gecho Muhammad aruna na arabatombi exactly abako oburu twabutere kubeba nagumba bamaze kwana budget nikimayiza ngo oraze mu wena nazo mu budget yensia esigere yakorwa wagamba ki bayiza wenka munyonyi nakora mukazi yajiga manaje n'ubwo munyonyi mukazi n'utaka ko yatenje gukora echa kabiri ko kubagamba bacho bacigamba ngo Roma tekombe cyo gwizo barimo ko kabakana ngo atuba jombe kerimo hata aho politics zimusabuza cyama sangu hati bushebe kwani mugwani mugenda atubuka yakoze no mudumo gwa ministeri gukora gundi nyandongo amiza kuba kumyeze sha natapuza handikiro dotere batu bukatoto
je no mukabiriza ka Nyandongo abantu bari aganye nezisha konka batoru no cyo kikamuho burubwo nashe echa kabiri to gabana ngo abantu barukomo kugira ngo kumaza diriveza uguyagamo mhaje bana barwanaho bakaba batarya muhogo bakora gushaka bonga konka kitema kikaruka kafuro cyaza buhindaje yo akakirobinga cyarugoko timwatugambere mirimo y'abapara metashimukana arobinga ka centre akareta aha roko iwe gwansha ngora akatukorera ki mukabini jangu roko bwata akakoreki aha president ogo amini ya haji yaturobinge cyo mu centre ko kwa tuba romerti wabuhindaji akarobinge kitimba mujangu arobingire cyane twakibona wacenga zora katabana akazinda nakakuwa kateka we bari munonga kushaka kumpa chance ninyenda futari cya kintu cyekiga kugeza ho kwabura abantu bakaterera ngo nitwetaga kugira mindset icukira hambera ziriya to kugira mu kugurira abana bawe ngeje bakaba binjira school fees cyaje masa ngo ubujonazi bankisheka bagira buta wazo mu kiba kweta planning. There is what we call capital project kubereho yo musindo nkeco kizimbe cyo nakugambira rero bindi byakasherebyo ibyo ninke mahisa nankeje nebera baraba mu nkebyo kuko buriraga ico nacurugaho nani nyenda akashera kunani mase nkigaze 2022 nawe akabayereza wait a bit kacu kushobora range to make it clear mindset sheme kwanturuga hankiga tuwa mwebembeze mu runje no kurango yasiga yatahe kintu ko rubaruho ninga tacuruho kiriba kirajya kita nani nyenda mbo onyereka hati yankaba yambere ngahejo base yabiri ya nani come again Yes ningano what come again akashera ntukegurira kandi nabwo twakago hakina ka 10 tukanywa konkati gwo maramwa yakuba tukagwanzurira abantu so ntwetebwa kwigira mindsets ezo koreba kweta capital project ekintu koroba warugireho cyasigaraho konke ati nkigazi ndondere eje sha eco nanya nacu kusigira za kora research tu abantu bagamba ngo arobingire kiya hare kiryo mu pipeline hateje sha PDM eze sente zirujiro mu parliament mu government ya M7 nikimasa ngo nana abantu be yabarukuriya eshiko masanga urwangisereze gizireta ekozire kanto kazeterera nupu kanto kazeterera benyama eshiko masaba robingire batebeganiza abantu beitu ebinte beratu yambe kurangu twabaje ecyakashatu nani nyena ngumize mungu haji district meetings councils nazizamu echabe kitabo mbande bebembezi ekumasari ya bottom up system of planning nko kurwangisirize kuchukunda kandi niyo nkora yacu entane ryari UPC yacana na mukaga kurete bintu ebibataburiza hitaka nani nyena ngumize mabo bwira kanyashande twatwara yetu nanka miliyoni 8 zo kombe keju ya fazi cyamwiru deputy speaker munayija amashanyarazi yarobingire connections 13 na dizi kubasa kuzombicwe kabya kanyashande kanyinya kagarama na nyamirima yanje tero mwena nyendagambira abanyami abahari abaharokwe ngo bagumisirize nko kugumisirize no mawano gabura umukidara ninga hamukere nkaba kunda kuzahadira kegeriye ngaburegiye line ekiji ukweriye ibakwete ndoshone herezo wari okurihi ehereza noria konkanyo katabana nkurya ha atawuni kanso kushanga dine mashanyaraza ngo mbisirize rero wangoro kandi ugine shabakarogine kandi bagira ngo reka turinde garmoni gija reka tugumisirize okuri okugumisiriza ni cukuru munonga nani nyenda nguntebekaraje kinteke ito tutambwire Ugandeje tukuronde bigitu ninga turyo mu mihanda yitu habujurarizi bwabamba kagitu Mr. Kadugara nyenda mutebekana seje ngwe kitimba tsiratari kire Katerera nemwe eyatunjiro mu cyasi umucisha go kutunga kitimba konkana kikorongo kikakiruhu nambwe wayambuka kari yagwaza boda mpundu rero kagenda aho bakandi bakikora nakuntu bakugira bata kubagire kora hariya bakora kandi uguraza mpondwe so ito tutambura abandi abatakutambura aba barubo bagira batakugati turayikirize umutaka kusurwaza kasheshe na sha 8 na numwazi ndahendera mukama wanje nani nyenda kumanyise ngwagamiza kuba kwese baho ifencing naganje nanye ndi kansara bushenyi tukakora mizi agabe gatandishwe hose bati agakabaroji aguyasigira tamazire ago namwene natwibu ngayi no weye namwene yaguma yija anyija no ruhagarwe meneke yes hose batwiwarjiro nazo nakabagambe twagumiza mutu akoraga mizi abanyakatera ni mukimanyo bene babategijira wabashinyora ngo murete 2022 za mizago kunagiraho nakabagambe ibyo twabisharaho ndi turejara we gomboreje mpaha amizi twagakora abantu batakubona bona nahereza ho natwibu nakeji so yabarishaga andetere cyanyanja chango wazama ba amizi ganyama bare gurafite frost scheme
agwa mizuka kakatandikwa Steven kunabire kansara district yagatuhereza twakora memorandum of understanding twaga rehabilitatinga na tanka yawo agandi tuwanje twajata twareta mizi na hana sabako ejo project niyo bananjira agana mizi nigaruga nyabutukura katanda ninya nagakorire memorandum of understanding nakabagambe na nababa eji system yabe neruga kabare mbwene mukama wanje nani nyenda kugambira abantu aba Mr. Ramana ubwo utakushoma Bible konka wagogoringa noza kwareba Yohani 10:21 umukazi kwaza kuzara arumwa ashasha nkonga kwa mara kuzara obusasi buhwero mu kucicira kaka bebe mbwene abantu bakaterera mwe twazira kabeba kamukacicire nakarera mukashweke dera habasigara katere ntunguka ebirungi nto byiza nke kizuru cyitaba kiga ngwe birungi nto yajabita nto byiza icyo cyakwiro watube niki kandi kore mazu watube mbwene politics nimukunda kuzikorema kuzicenga twabantu turonda karuru netuba tuyino muramwe ibona kadugara mukaba muri mu kintu cyo atuvuga mugambira kigambo kimwe kafute beze tusitamaye bakweta mu rukiko rw'itu rwa generals political generals kamugambira ngo ekisanja cya kashatu yumeka accountability tikutera terengaro Mr. Bwambare yamugambira ati kampu mukama wayo wakujeshenyera nomanya ko kuba notandika ukabura mu mayene akabari mwogu na tantu na white na kadugara na nyowe na nabwambari generals batano twamugera ngo mbwenu tuze gukorera abantu tukore accountability kama wanje waganira mu kibuzo cyawe tukore accountability bateze kisanje cya kashatu umushiza yagira ngo Katera najimanya niho yangambirire ngo ente kamwana takamwa iyo kwereze bushushu nibiha namujyanti nyonka kuranyanja kuri nomvu nuriraje ejo fumu yagira ngo ente ekamwa niyo kwereze bigira ki ebishushu tunomasaki ati mbwenu atari abantu banje abandondire nabiha ati naza gumba hereza kantu ati bariya nabuguma batiyo yaneze bazira inkenda hakubenda utukuja shushu no hekinki umwazo tukuyamati namujyanti mbwenu nyoka tabani nagenda kandi nyona atakwenda kurya burubwa wano utahamizi utakasangire ngambe atazanye gusota hendeka niho warebeye nagenza ranyuma y'umwaka gumwe nkasiga hezo nkiga itizo no record nazisigaho nija nakwata nazo mu kishaka natandika kushoborera abantu eyiba kweta political awareness abantu ba ejo bazeta capital projects capital ezo mukoba ngecho kizimbe kiriya namwe ni yagenziri umwe nakera nakitwara konkati pa yekagenda wanugamba ki yowe ekina ninteka teka muri general nyoni general chimbaye yakuba imyaka 10 cyakani mbuze cyo katabani imyaka 10 ezimu amaze ni mu musimukane muhabura umusiza tukore kinane kinane kamusigayo bona makuru gecho nturu katabana kakusigayo kugira ngo akahabura yori yanga kora kijyana akatenje hapana ati general wa NRM yahirwa kazo muntu butekugwa negumeri NRM eriho echa kabiri dore akaruna barakatane basa kushereka bibashereka konka hari ikindi kintu abako na yarize kwangwa ruteje bakamuzambura no kimaye buri tuga district government yemukwasira nabwo nitwamuheno bo yambistiro weno gaite nucho kutagira TV weje hati mwenu warayombanishe nawe waguma karagaterire nabwo ahubwo muntu akutira mu parliament warya atwa mutambuga ngo mbuzi aje musango nabwe ejo utabahandi kwayenda konka nabwe nabyo abantu ba generous okay wabana munonga tukwendera speed no cyane uraga den twendera kububire nigira nkuza kusaba kama banje kabaranyikirize tukore program we jakire ebesa ibiri zire kuturabise kwantira ku ndetse abantu barahangamwe entasime buraje umushija kozire kandi acyayongera ukora nabo bonka abutuyinaho mu kiganiro nabahagize beye konka mwe ni ko kurondesha barakore kikagera kikabura aha kuba wasanga no umwami mukadugaro naronde cyarakore cyubura tabire yizera kuba kugera umusiza ariyo nakora namani aha kuba esaheje y'indugambera Haji Muhammad n'umusiza atakwenda kweyendeze byeye wenka n'umuntu arikwenda ngo akore biri kureba umuhango no muke Haji Muhammad namuhereza ya
iki kindugamba nkineho bwino aha kuba namuhereza aya jana namuhereza tateka mu byawo ka tinkugamba ngo namuhereza kugira ngo namuha wenga nko mwaba mwine obo bushomero bo bwenyuma taro kasomera kata kubasa kwataho taro muziro watakubasa kurra kizibu cyeye nyowe George fundraising na natuba kanachikora omukwiza kwanje kwa Katerera nyo ombwebembezo obundebiri Haji Muhammad akozire ebara munonga ni musima ntine bukoma na bugarukiro ahabwe birunje byatukorire kandi ayongere mwamani hanyuma y'emyaka 5 tugaruke tumuzo mu mugongo aha kuba ni isime byakozire n'ibirungi ayongere mwamani haji cyawe kandi ndukugamba ahacenkiga nanachikwasire ho tinkwe nakigurukeho omushiza yabakozireje omukaye yaba ryo mukaka kore birungi mazima nasimu ebirungi ebihaji Muhammad byakozire tubikumwikiriza gabankiga wanoye gura webara munonga nichikuretera wagabenkiga konka weka kwegura ureba Katera neza nkaye webare akwa ibyasigara imyaka 3 bezo n'imyaka barakoma kaguno gw'akaruhu webare sebo kandi na madam webare no tebere nabatuye no mu studio Kadugara nyenda kubasima webare sebo moderator bwenye ndagamba nsonga 3 1 umugurusi katabani yagira ngo ncendo kore ibintu yabwa mu ruzungu konka ekirare usigaye ekirare Bueno wareba member wa parliament amaze imyaka 10 akareta sora teramaze rusatu manyobere nkahi akwa nyenda ngo zisoborere soregera hi yagura moto kayiba kweta nkabayamba tinkugireba yagura tipa ngo nayo kuyamba abantu tinkugireba yagura itaka yayeta abakuru b'amadini yaraba kwasa yo kwembe ko tekiniko omushande cyo kubanza shande cya kabiri tukumanyita kero hiri tekiniko tukugireba nagira ngo bakana bakora ibyo kusigaho abantu bakarebera bwenu cyo kugira ngo member wa parliament tayine focus tar focused member wa parliament bitumazuma umnyano witwa Kadugara umutebekanisa Kadugara n'umushija ari kumanyese kwe kutambura abe na parpoti ngo bane basaraka kari ingubuto hati bene moramu haje na kurumura mugwama nacimanya kumwe no manyangu there is no permanent enemy in politics na permanent friend unkari ndira Kadugara ena yakwata umuhanda nayiza umunkambi ya Haji Muhammad Katoto abokuba ahiya birari banyari bakamusigayo nari yasoberirwe ikindi mwami programa yenda ngo twikirize ngo mwami nkaramba mwetari haje hata anareba twibu nabo ncyenda ba member wa parliament shomereji wanoza gambo mu public ugambe ibintu biri kuyishe bikurugamo abuko wazamukutu ukagamba ngo mutawasa kwegura handu weya ikiretse nabamanya ngo umuntu kwenyine umutugwe arimo gabe nkiga chonka kiti bwana ngira ngo nabo wo member wa parliament oshomereje gukora agambe no mbantu ntangara mu parliament akana agamba ata ariko basa kuzamukuta kagambishiga mu kici yagambe mwana ngira ngo kora agenda abantu muhabera ngo muhabuze we umugambere ayongere akubuka ukora sigamba nabantu cyamuheru nyanda kusima abatebekanza program yeji kana na TV West na nebi n'amanyamakuru abandi mwe bare kutayiso mwazi yogu abukuba Haji Muhammad Katoto inkambiye ninga group ye inabantu abakureba hare abakwenda ngo akore ibyo kusigaho bitari bigabe nkiga ecyo kureberaho tukozire n'ikizimbe kiri yagumbora enacombeka hariya tira direct ni kirebwa tunakusiga nyanda kusibira abamba tureba abaturura kandi okusima TV West abantu TV West Kara Media mwebare kanyenda kusima nabo twatu no mupano omwami Katabani Kasenia politician mwami Kadugara omwami Kabushenga Kadugara katwache kaka general ni general manyano reba ni general mwami Jafari omukikuru witu arunitwe kandi okusimara manzana no gwari ha kamera mwebare kandi tugira ngo next time mutongere mutime isaha management za kukigambaho tubase kwa tugarukana jaka ankamukisebere reka ture muzikuru akabushengo go na wahendere marira yes amazina na nabagambe ndi
Alex Kabushenga mujikuru wa Kabushenga mpanju niwe shenkurumiza witu kandi umuzobikika shu bwenu itotugambaga mazima unareba haji tutagarikira mu background ze twagamba haja kulira abantu bakaterera nico cyo kora ngo akora umyaka zo kwengera nico cyo kwenda ngo akore omyaka yo yongerayo ati bihuyire abantu bwetavuna bwinji nito tucyayongera kukura abantu bacyayongera kugira ngo bakagira bacyayongera kuzara ntwetaga turist ngo kuyarobingire ishomero lya Kikumbo akareta abamemba ba parliament subona bakazayo bakayukunganyirayo batangire kuryombeka technical institute so yes bajishakiri mwenu tushaba na buri gombora yona most especially those people who are talents abana bataba bankamara senior 4 babure cyo kora bankamara 7 babure cyo kora ayongere mamani areka ngo at least hagira iki yabakorera abatangire ko entrepreneurship akebintu by'umukono let's say nkabo kumanya gukora sabundizi abakumanya gukora amajuta yo kwisiga emirimo y'umukono aba baremerwa gushoma batine za degree na diplomacy abase kubakwatiraho kugira ngo at least omuri Katerera twabinga minkiga zagenda yes amazina nasigara Alex Kabushenga mujikuru babana Marira kandi sibari mwene no mu kampere umusiza mukororiya na nabariya bamarira bakendera mwene mwamera alamazani eliza wampenda no kumpenda akuba kibuza cyane kibuza ngo emyaka ejiri muri bakatera neza nani ntiyagateshire ngo abantu bari yakwendaga mbizo ibintu mu mirukayo wabo nahandi nico kwene betenga nk'abantu konkati icyaka cyabo poli twashondiye mu kampi ntera karunye cyakari echa kabiri nibagira nabara bakorese monogize na rya twibu kandi tigagamba ari member parliament wabo nigashuwita niba bantangaza no kuntangaza kandi bahera n'abarebi abo kuba muntu waza hoyima nateka kuko nareba amahurira na enda rebe Katerera yatiruta mwine twebembire hiniye kuza mukati wo kureta utatwibu utenkiga tibigasera abahanda batari bitu so na ningamba next time turonda abantu abo bungo bukoreje munonga abo kureta muramo kagumanya ako muramani kugamba Katerera ni muri neza imyaka y'urugendeza nyoje na itana history ibina mukaga nyo twara ko katumwaza umuzatwibu cyamaza hati ningamba ari haje agambira mu ndigumashi nzaga amashinga akora ki ni shibi next time ujo batereze garuga bazasende go mazina ni utaterire tujakwata no kuno murundi ngabara kuturikiza utaterire kadugara yamene cyo gamba bari abantu biruka bati don't run mbwenu nyenda kushoka kusima abwa program eji kandi wabano gezaho kutwongera abwire na management ya program eji mazima iriho niringi munonga nyenda kusima bona ba participatinga ahabwa Katerera yitu na romutima gubayiro kano hurakasheko omu studio karumu then omwe no mwamazimana gasharira beno kutira bagamba hari atwibu bagamba haji bagamba ntunguka twena tumuntu rwanire cweka cya Katerera kuba kurungi ahabwa aba bakwijana namwe n'abapaka nimbasima ngo nibakume byo buhangwa ahabwito abaruho na generation tukama mbeno naninjira mbeno banywanu banje mugire obutebekana koreka nani nyenda kiriyaringa kimwe ngwenjwe zihikine zo zosyana kandi abaturine tubabora kugira ki kuyomba nkayomba na haji kandi wazo mbiburi omungiri ya matayo negamba ngura ko kumanye cyo kufana mutayi wawe ataka kutwira mu mbuga z'amateko kashanga yo umuramuzi akakwabasirikare nkantorugo tashashwiri baje riona mwene nyogarukana na haji aharuguraho kace muri 25 hagira ngo wabore suro mutizo gwa wakerezia washanga ngo ile cyo kufana ramazani sigaho mutizo gendo garukane nawe so nyogarukana na haji tandakoze rubaje Mr. Kadugara kandi ni kwese turwamo kureke cyukuru munonga okugarukana necyo cyukuru munonga mukama kume kandi nyenda kubasima narwagisiza yitebereho konka mu rugo mukona tubanze tuvuge ubwire bwani tukabahesano mwagitamwe sano mwagitamuitaka kumwere mu rugo mu ruga muzarazana nondaje nakora general rwiyo wale munonga programa munchiriza na nyensime management ya KDR akubasa kutaya isaka tukabasa kwereka Katerera Lionel gankayi Lionel zankayi mbwenu niza kwenda n'ubuntu bobiri nyowe kuna nabagambire nti mu office ya member wa parliament ni nkora ka senior political mobilizer ni ndebe ibintu bene bigenda kurungi akwa ni cha tukorire cyo bitaka baga Omuri Katerera nuwo muntu abasize kureba abanyadini bubona akora association ero gita abanyadini awisaza ya Katerera bona dini zona
hatu ba united bari bakono bakore chama cha person wabo ni faza wa Chamwiru ecyo kintu taje base kuchikora mu myaka ibiri abasiramu abarokore bona ecyo kikozire bakora musako yabo bakozera musako yabatera musente nk'abanyadini kibencho kugita abanyadini bona okosa nyuma abazyo abirari aine abasomesa bakuzaguza ecyo cyabasomesa abayikiremu yabasaba kubakora sako yabasomesa kandi yabatandikana startup ya $5,000,000 mwana ureba honarebe witaji mu myaka bituka ndukwendera nimboza abantu wano banje wano ndukwendera katikirwe umucereza citu katikirwe umusana gwitu omuri mantu wetago gwaci mwabere muna kompurikiza. Okay, umurebe wa Kera Media News Center webere kwa noje no miso no followinga amukutwitu yombi kandi mutayi wanje ninza kugira nti ecyo wakora ni cyamana program eki ngira nsagaruka bwanyuma yo kisibiri tugaruka muri Katerera tusitame kurungi tugambe kuko ni bitambara kurungi umumbera stars muna zimwe ako kadugara ino kuko yari na yetombe tatongwita mwaho mukaturo tureba urugendo rwa Katerera umbyo bwebembezi na nintunguka nasigara ndicyo Ramazan kandi akamera yabaroho Sharif Murungi webere kwa noje no miso no followinga a program yitu Teratochi umucanga cyawe utarugaho. Bye bye. Kama twereze